Makedonija, Makedonija, Makedonija. Dobro večer Makedonija, dobro večer Ohrid, dobro večer Vidovišta. Ja sam Sašo Pangovski, kandidat slučajno za gradonačelnik na Đurđe Petrov, a namerno prijatelj na našoj Goce koji stana za kratko vreme mnogo upoznat. Deneska sam da go najavam čovjekot što nema potreba od nikakva najava i što site vije dobro go znajete. Sve što treba da napravime je da pomogneme na ovoj prekrasan čovjek da stane gradonačelnik na Ohrid i konečno Ohrid da bide prvata slobodna teritorija vo Republika Makedonija. Prvke go slobodime Ohrid, ako dade gospodke go slobodime i Jurče. Što da vi kažem za Goce? Goce je najdobar onako kako što je priroden, prijatelj na site i čovjek koji nametna novi standardi vo makedonskata politika. Nikoj veke na makedonski od narod ne može da mu go prodava. Ova zname kako sramno tuku, ova zname stana gordost povtorno posle 20 godini. Ima nekoj parabi na socijalni mreži što vi kadeka nije što go nosime. Ova zname sme seljaci, sme vakvi, sme takvi ne banjati. Ova je makedonska to zname i nijedan makedonec ne se srami od ova zname. Ova zname od svega nataka i vojidnina ke se